Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubheka lo mdwebo esuphiwe la sifakelwe i-question mark lethu laphayana elisho kona ukuthi komele sithole ukuthi uBC ungubani. Saphiwa i-triangle yethu ya ABCD ehlukanisiwe ngaphakathi yasikhiphela ama-triangle amabili. Uyabona nje ngiloke nginqanqazela nje ngibheka sesivene savumbukelwa yi-triangle ya BDC nangalena sine triangle ya BDA. Uyakubona lokho. Siphiwe lapha enzansi ukuthi uDC ungu2 saphiwa no8D ukuthi ungu6 wona. Kodwa ke siyafuna ukuthiwa uBC ungubani. Komele sithole lokho ke. Khululeka siwenzile amanye ama-video achazayo noma akhombisayo ibonelo lapha khona sithola impendulo zala sinikwe khona ama-question mark. Khululeka nalana sophinde siphumelele futhi. Asibone. Sino2 ngapha ku-DC naka-AD sino6 kona kodwa sikuphiwe. Khululeka uyazi ukuthi kumele siqale kanjani sithatha ama-angle ethu. Ngifake i-angle yami ngithi angle yethu ya ABC iyefana ncese sengivele ngathatha i-angle yonke ngokuphelela kwayo ngathi ngithi kuyishintsha kancane. AB C shintsha imbala ngithi iyafana nayiphi angle ngoba ukuthola kwethu ama-angle esobe siwabhekile siwaqhathanisa kuzosisiza ukuthi sibale ngokukhulu ukushesha. Sibe no angle ya A siba ne-angle ya nxa sengivene ngathi angle ya A lapha ngivulele isikhala se-angle hayi ukuthi ngithi kanjalo nje siba ne-angle ya A akusho ukuthi asizoba nayo sengisho nje ukuthi sine-angle ya B D funa umbala uhlukile ufana nowasi C. Yeah. Okusho ukuthi manje sisho ukuthi i-angle ya ABC iyefana neya DBC. Asibona ukuthi uma ukuthi i-angle ya ABC neya BDC iyefana sizofaka kanjani inombolo zakhona ezosisiza ukuthi sisondele kuphi ekutholeni uBC. Angiboneke. uCC uAC ngithi ukufaka ukuthi uAC wami uyangenelana nobani noBC bangangenelana noma bangahambisana. Mupho omunye ngathi uyangenelana noma uyahambisana ngiyathi uBC njengoba nginayo lapha ngezansi uyangenelana noma uyahambisana no DC. Kumele ngithole inombolo zakhona ke manje ukuzongisiza ukuthi ngisheshe ngifike la ngiyakhona. Ngithole inombolo zakhona noma isisindo sakhona. Ngingathola ukuthi uba ngithola ukuthi uAC ungubani yena uAC isisindo sakhona. Yabona njengoba ngikekeleza la kumele sithole ngempela ukuthi khona isisindo sakhona singubani nangapha sithola ukuthi isisindo sakhona singuba. Sibe sususa sithi uAC uma sekuhlangene u8 ngubani u6 plus 2 usipha u8 ubapha omunye uDC siyazi u2 uBC siyazi ukuthi ubani sikhona sikwazi ngakho u8 times 2 sipho 16 base ba no BC squared ongaziwa ngithi ukuthi ubani BC sibe no 4 impendulo yakhona kalula kanjalo simthola kubani u4 uBC wethu ngobani sino 16 wethu bu divide lapha ngo4 sithola kahle ukuthi siyawuthola u4 wethu wa BC.
okungasho ukuthi mhlawumbe nje ungalingana nobani no laphaya ka AB asazi kodwa sithi ukubheka yathi triangle yokuqala leya ABC ngivulele ngapha ngithi sosebenza ngayo base ngivulela ne triangle yami laphi triangle ngapha ngize B D C angithi bese siphiwe ukuthi uBC u4 ngifuna ukubona ukuthi nangapha siyazi ukuthi u4 siyazi ukuthi u2 ngalena sekubalula ukuthi singathola ukuthi uBD kanye noBA ungubani asibone uyabona ukuthi noma sesingasaqhubeka ngasingenaso isikhathi ukufinyelela lapho singakwenza wedwa kodwa uyabona ukuthi kuba into elula kanjani ukuthola ongenako